Kanchirize Aroni Chairman Southwestern Tax Operators okugamba ebi n'erizoba w'abaana b'amashomero Baraburwa habwa Taamu ya kati oguya habura kubashuma kucyerezo by'abaana babo bakubasa kuvuga munda motozi baka waza muri bara ubwo ukona kuriya uzanye mutanga yazamiri amasafaro and tax park Aroni yashobora mwe abakwira na mnongo metwarize ninge bigendera ubwo abana b'amashomero babana bagaruka hishomero nko kurebeka ngo tabafune kizubu nko kwibwa ningo kusiga ibintu byabenyuma abana uko bagenda tubagira kizubu barugumuka kashi so for example today to intensify operation visit entrances that park Taamu kandi tunikugashoboka twabari n'ubu agerageje baganda ba taxi abashobora hambere ri hangu umumtembeyi uruko tax park yambara yahabura abana b'amashomero okurebuka ngo abanza kore batabatuma Abazaire okugezaho kumanya abana babo baba bahika amashomero ekintu cyaba driver kwehindurira abashabazi kitwire nkiteganza abantu mnonga nokwe kubukenya Sunday chairman wa tax park muri Mbara yahiga abashabazi okurebuka ngo bafuna receipt erukoreka sente zibashashura okwehara byinji oya stamu motka bamwehindura shabashabaze bona ni umwana w'ishomero yaza kuzo mu taxi yaramuza mu bantu barenga 5 bamuhetse ninga ibyo risiti bakumuhereza nebero seriyo number tubuje wagira ngo nateme motoka etnet nateme motoka kungati nakwata namba yawe nare ba risiti yawe ni bari mayiwa wate awana gekintu cyawe nyona reba risiti nyuma y'imotoka yakoraki na gekintu cyawe nano kwihindura abantu kare na hatu birumukora akora kanangiriza abasabaza bona n'abana bishobora umwene yaza kutaho motoka bakereza receipt abo kwano gidora kunzo bino mutwaro cyiko muhanda wakwehindura ushobora umuneke bawe ne receipt bakuterewe ku mitano toyino mutwa kuza kwehindura ngwati amakuru gagasha kwa Susan ari no mukisa awa tayali West omuri Mbara.